Ikaze mu kiganiro, ikaze mu makuru menshi cyane dukomeza kugenda tubagezaho. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe, ndetse ni n'iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kugendana namwe. Turi ku masaha y'igicamunsi, turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turi kuwa gatanu w'icyumweru. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe. Weekendi iratangiye aho muherereye hose. Rero ubu twebwe aho turi hano arabura nk'isaha ebyiri zonyine weekendi ikaba iratangiye. Abayigiye kuyijyamo tubifurije weekendi nziza, weekendi y'umugisha. Mwese rero mukomeze kugubwa neza mu bice bitandukanye. Jewe ubahaye ikaze irambuye cyane, rero nitwa Shema, niyo mazina yanjye. Gahunda murayizi, ni amakuru ku gihe kandi ni na rimwe kurambura rimwe, byinshi cyane biba bikomeza kugenda bivuga. Wowe nta kindi usabwa ni ukunkandira kuri subscribe cyangwa sabone, ubundi najye ngakomeza kugenda nkugezaho amakuru minota mike cyane. Rero dukomeza kugenda tubanamo, mbagiraga ikiganiro mu gikurikirane kubera ko cyose kiba kirimo amakuru mpaka mukigejeje ku musozo, ubundi byinshi cyane ukagenda ubyumvira amahanga. Reka rero twihute cyane, ariko niba uzi ko wari udakanze kuri like banza ubikore mbere ya byose. Reka twihute cyane turebe ingingo tugiye kurebera hamwe. Utwenyeshyamba zama 23 ibintu ntibyoroshye, kubera yuko kugeza amagingo angaya amakuru dufite, inkuru irimo iravugwaho mu by'ukuri ni inkuru ivuga ku mabuye y'agaciro, ndetse yaba ya rubaya n'ahandi hagiye hatandukanye ko ibyo bice Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zabwiye 23 bakababwiye 23 bati mushyire hasi. Ibyo bintu mubyihorere, ntabwo biri buze kuza gukunda habe na gatoya rwose. Ibyo turaje tubigaruka mu buryo burambuye cyane, kandi tubibarambuye mu buryo bukomeye cyane, nkuko twabemereye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose. Turanyaruka rero tubabwira imirwano irakomeye kandi irakomeje mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse mu duce twa Bashari Mokoto, ahazwi nka Bibwe, teritwari ya Masisi. Turavuga byinshi cyane muri iki kiganiro, turagaruka ku makuru menshi cyane akomeza kugenda ahavugwa. Turaza kugenda rero tubabwira amakuru ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda biyavugwamo. Turagaruka by'umwihariko ku nkuru irimo iravuga ku kuba rero kugeza amagingo anga hari abasenateri bagera kuri 5 b'Amerika bandikiye Marco Rubio ku kibazo cya RDC basaba ko hafatwa ingamba zifatika. Turaje tubigarukeho mu buryo burambuye cyane. Turagaruka kandi ku bihano Amerika yaba yafatiye uruganda hano i Kigali ruzwi nka Gasabo Gold Refinery. Bikaba bikomejeho guteza impaka ubutumwa bwakurikijwe ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bwibanze ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabirebera hamwe muri iki kiganiro, turambure amakuru yose uko yakabaye. Muri iki kiganiro turi kumwe na muganga Dr Pembe ukorera ku Ijwi Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu avura indwara z'amarozi. Ukeneye ibindi bisobanuro wamwandikira cyangwa ukamuhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen zawe. Akarusho atanga free delivery awerereye hose ku isi. Icyitonderwa ukishyura serivisi wamazije guhabwa. Ubwo rero ntucikwe, wamugana ubundi bikagenda neza cyane kurushaho. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro, turambure page zikomeye cyane kugira ngo winjire ushyushye. Rero nyemerera tuyahere hano muri teritwari ya Masisi kuri front line cyangwa se ku kibuga cy'imirwano. Tubabwire buri kimwe ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda bihavugwa, cyane ko intambara yo ikomeye kandi ikomeje kumvikana mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turahava rero twinjira ku butumwa bukomeye cyane kuri General Emmanuel Sultani Makenga. Ibyo byose turabirambura mu buryo burambuye cyane, kandi tubabwire byose uko byakabaye. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru habaye imirwano ikomeye cyane hano bita muri Bashari Mokoto ndetse na Bibwe muri teritwari ya Masisi. Ni amakuru aturuka muri ako gace ka Petit Nord muri teritwari ya Masisi. Intara ni Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Nord Kivu. Aravuga ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi kuri wa gatanu ahagana ku isaha 11 za mu gitondo habaye imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye birimo Bashari Mokoto ndetse n'umudugudu uzwi nka Bibwe. Nk'uko aya makuru abivuga, iyo mirwano irakomeje kandi iravuga ko ifite ubukana bwinshi, aho harimo harumvikanamo urusaku rw'intwaro ziremereye
n'izoroheje mu bice bitandukanye by'iyo frontline. Amakuru kandi akomeza avuga ko abarwanyi ba Wazalendo aribo batangije ibitero kuva mu rukerera bagaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba za 23 nk'uko aya makuru abyemeza. Gusa kugeza ubu ntago twari twamenya ese bamazije kuhigarura, ariko mu makuru turimo turakura hariya turimo turahabwa nuko imirwano ikomeje, kandi iyo mirwano ngo ifite uburemere n'imbaraga zidasanzwe. Bakomeje gukozanyaho mu gihe abaturage bo muri ako gace bavuga ko batewe impungenge nuko imirwano iri kuba hafi y'ingo zabo, ibintu rero ngo bishobora gutuma bamwe bahunga kugira ngo barokoke. Ni mu bihe rero nk'ibi ngibi ubuzima bw'abaturage burushaho kujya mu kaga gakomeye cyane bitewe n'amasasu n'ibisasu biba bishobora kugwa ahatuwe, ubundi bamwe bakahaburira ubuzima. Abaturage rero baravuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga kandi bakomeje guterwa ubwoba n'ibihe bidasanzwe bakomeje kugenda banyuramo. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana umubare w'abakomeretse muri iyo mirwano cyangwa se abaguye muri iyo mirwano cyangwa se byangiritse, kuko amakuru avaho imirwano irimo irabera akiri make kandi ataragenzurwa neza n'inzego zigenga ngo ziduhereze amakuru yuzuye. Aya nayo ni abaturage barimo kuyatanga. Teritwari ya Masisi rero yongeye kumvikanamo imirwano ikomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zikaba zikomeje ibikorwa bya gisirikare hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero ubona ko barimo gufatanya n'iyi mitwe ya Wazalendo mu kurasa bikomeye cyane abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abafatanyabikorwa bazo hano muri Nord Kivu. Urumva ko rero ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ni FARDC rero ikomeza gushimangira ko igomba kuribera ibice byose byaba bifitwe n'inyeshyamba. Nabonye inkuru rero ikomeje gucicikana, ni inkuru irimo iragenda ivuga yuko mu by'ukuri ukwezi kwa karindwi mu ntangiro zako hagomba kuba intambara ikomeye cyane. Bantu mudukurikiye rwose ngo mwitegure urugamba rudasanzwe, bantu mudukurikire mwitegure ibintu bikomeye cyane, aho bishobora gucika bikayoba kandi aribwo intambara zabigize ibiki igitangira hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amakuru rwose nabonye atangiye kugenda acicikana, ariko yaba muri Kivu y'Amajyepfo ibintu ntibyoroshye, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu birakaze. Gusa icy'ingenzi nge nuko namazije kujya ku murongo kabisa, tugomba kugenda tumenya amakuru nk'uko byari bisanzwe muri rusange. Aya rero ni amakuru ava muri teritwari ya Masisi ahazwi nka Bashari Mokoto, ngo isasu riraca ibintu. Umutwe wa Wazalendo urimo uragaba ibitero ku birindiro byose bya M23. Kugeza n'ubu rero haracyarimo guhangana gukomeye cyane mu gihe ariko iyi mirwano irimo iragira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Ayo soro ni amakuru arimo aragenda ava mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubona ko ibintu bitoroshye. Mu yandi makuru, hari amakuru avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamazije gufata umwanzuro wuko nta mutwe w'inyeshyamba n'umwe uri bukomeze gucukura amabuye y'agaciro ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyambere, abanyamerika barashimangira yuko kugira ngo ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihoshe, hari buze kubasha kubaha ubusugire ndetse n'umutungo kamere w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo kinyeshyamba z'umutwe wa 23 zitemerewe gukomeza gucukura amabuye y'agaciro hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba Rubaya ndetse n'utundi duce twose turangwamo umutungo kamere w'igihugu cya Kongo, yaba zahabu, karota ndetse na za gasegereti. Bati ntago byemewe habe namba. Bivugwa ko kandi abanyamerika bavuga ko uri buze kurenga kuri ayo mabwiriza cyangwa se kuri ayo mategeko ashobora kuba yabihanirwa bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero izi nyeshyamba zikaba ngo zafatiwe mbariga ku cyitwa amabuye y'agaciro hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho bivugwa ko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bamazije gukumirwa. Ese turibaza tuti aba barwanyi bari buze kuza guhagarika gucukura ayo mabuye y'agaciro cyangwa se bari buze gukomeza? Ariko ubu tuvugana none ahangaha ndimo ndabagezaho iyi nkuru, nuko inkuru ivuga ko aba basore babujijwe kuza kongera kurenga mu by'ukuri ku masezerano ngo bakomeze gucukura umutungo kamere w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabera biherewe uburenganzira.
cyane ko Amerika ngo ibi bifata nk'ubusahuzi, ubusambo ndetse no gukora ibikorwa byo kwiba umutungo kamere w'igihugu cya Kongo ku gahato. Bati rero ntago biri buze gukunda kuba baza gukomeza gucukura cyangwa se gukomeza gutwara umutungo kamere w'amabuye y'agaciro y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngizo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zirasa nk'izafatiye M23 icyitwa Mbariga, mu gihe rero Rubaya n'utundi duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro bikomeje kuvugwaho kugenzurwa na M23. Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika rero zikomeje kugaragaza ko mu by'ukuri zishyigikiye umutungo kamere wa RDC ucungwa mu buryo butemewe n'amategeko, kandi uyu mutungo kamere bakavuga ko ugomba kuba wacungwa mu buryo bwemewe n'amategeko ukagirira akamaro abaturage b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese M23 iraza kubaha ibingibi Amerika isaba cyangwa se ntiribuze kuza kubikozwa? Reka twihute cyane rero. Kuri uyu munsi rero mu yandi makuru, inama yahuje DRC, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiriwemo byinshi, ariko nyuma y'iyo nama twamenye ko hari abasenateri 5 b'Amerika bandikiye Marco Rubio ku kibazo cya RDC basaba ko ngo hafatwa ingamba zifatika ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni kuri uyu munsi nibwo inkuru yagiye hagaragara ku itariki 26 Kamena 2026 ngo abasenateri 5 bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bohereje ibaruwa ku munyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio bagaragaza impungenge zikomeye ku buryo leta ya Amerika iri gukemura ikibazo cy'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo. Nk'uko bikubiye rero muri iyo baruwa, abasenateri ngo bavuga ko ibikorwa biri kubera mu rugamba bitandukanye n'amagambo yakomeje gutangazwa ku ruhando mpuzamahanga agaragaza icyizere cy'uko amahoro ari kugerwaho. Banagaragaje ko ngo nubwo ibiganiro bya diplomasi bikomeje, imirwano ikomeje gufata indi ntera cyane cyane mu ntara za Kivu, aho abaturage ngo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane zirimo guhunga, kubura ibibatunga n'ibibazo by'ubutabazi. Ubu rero bashyirije iyo baruwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barababwira bati ibyo murimo ni ibiki ko twebwe dutegereza ngo tubone resultats z'ibyo mwiyemeje gukora, ntimube murimo kugenda mubikora. Bati twe dutewe impungenge cyane n'ibikorwa byanyu ndetse kandi no kuba mutubahiriza ibyo mwasezeranije isi yose. Abashyize rero umukono kuri iyo baruwa ni abasenateri barimo Tim Kaine, abarimo Cory Booker, Chris Van Hollen, Peter Welsh ndetse n'uwitwa Jeff Merkel. Barasaba ko rero ubuyobozi bwa Amerika bwafata imyanzuro ihamye kandi ihuje n'ibikorwa biri kubera ku butaka, ndetse aho kwishingikiriza gusa ku rwego rwa diplomasi. Mwumvishije icyo bano bagabo bari barasaba, ariko cyangwa ntago mwabyumvishije? Barimo barasaba ibintu biremereye, barimo gusaba ibintu biremereye. Barasaba ko umva ikintu basaba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata imyanzuro ihamye kandi ihuje ibikorwa biri kubera ku butaka, ndetse kandi aho kwishingikiriza gusa ku rwego rwa diplomasi. Bavuze bati ikibazo cy'amasezerano na Kigali, muri izi ngingo zikomeye cyangwa se zikubiye muri iyo baruwa harimo n'ikigero cy'uko ku itariki 3 z'ukwezi kwa 6 2026 ubuyobozi bwa Perezida Trump bwagiranye ngo amasezerano n'u Rwanda ajyanye no kwakira bamwe mu bimukira cyangwa abirukanywe muri Amerika, mu gihe rero ku rundi ruhande Amerika ngo yakomezaga gufatira ibihano bamwe mu bayobozi cyangwa inzego z'umutekano z'u Rwanda. Abanyamerika baba bari seriye, ako kantu bamukumva cyangwa ntago bamukumva? Ngira ngo ntago bamukumva. Ni ukuvuga ngo icyo gasobanuye ni iki? Abasenateri bagize bati wowe urafatira abantu ibihano, warangiza ukajyana nabo amasezerano y'abimukira,
ati ibyo bihurira hehe? Muri make ni nko kuvuga bati mukora ibyo mukwiye gukora, ibindi mubivemo. Ibyo byose rero ni biba birimo biragenda bivugwa, ngira ngo nayo ni inkuru navuze nti ndibuze kuza kuyigarukaho, ariko kubera ko nafashe umwanzuro kujya mbagezaho amakuru minota mike cyane ya yindi yanjye birimo amakuru yose, nahise mvuga nti reka nyihinira ahangaha twihute cyane turebere rimwe n'andi makuru arimo aravugwa ku bihano Amerika kuri Gasabo Golden Daphne, ndetse bikaba bikomeje no guteza impaka. Ni ibihano rero byafatiwe uruganda rw'amabuye y'agaciro ruzwi nka Gasabo Golden Daphne Limited na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba bikomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga no mu bakurikirana hafi politike n'umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari. Uko rero ibihano byagenze, reka tukwinjiremo kabisa twumve ikibikomeza kugenda kibivugwamo. Mu butumwa bwakwirakwijwe rero ku mbuga nkoranyambaga, umwanditsi avuga ko abaturage b'u Rwanda bari baraburiwe inshuro nyinshi ko ngo ubukungu bw'igihugu bushobora guhura n'ingaruka zikomeye cyane ku gihe ubuyobozi bw'igihugu bahinduka. Ariko aravuga ati hari uruganda Amerika yafatiye uruganda rwa Gasabo Golden Daphne Limited, mu by'ukuri aho uru ruganda ngo ibihano byarufatiwe bifitanye isano n'ibirego by'amabuye y'agaciro ahatunganyirizwa aturuka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nimwe mu ngingo zikomeye cyane rero zagarutsweho, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba zamazije gufatira uru ruganda ibihano by'uko umutungo cyangwa se amabuye y'agaciro ruproducinga atagomba kubona isoko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bigo byigenga, kubera yuko bashinja u Rwanda ko umutungo rukoresha cyangwa se amabuye y'agaciro rukoresha hano muri uru ruganda cyangwa se uru ruganda amabuye rutunganya arava mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati rero ntago uru ruganda ruri buze kuza kwemerwa habe namba. Ibyo byose rero ni ibikomeza kugenda bigarukwaho, ni ibikomeza kugenda bivugwa. Ni ibihano bishya rero u Rwanda rwamazije kwakira ku ruganda rwa Gasabo Golden, ndetse kandi rukaba ari uruganda rukomeye cyane rukomeza kugenda rero rugarukwaho cyane. Bavuga bati rero umutungo rutunganya cyangwa se amabuye rutunganya nta handi avana umutungo wa kamere w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngiye kugaruka ku ngingo enye zarice rigacika. Hatangajwe rero icyifuzo cy'ingingo zigera kuri 3 z'ingenzi zagize ishingiro ry'ivugururwa ry'itegeko nshinga muri RDC. Reka tuzumve. Ingingo ya mbere rero ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Iyo niyo yatumye hafatwa umwanzuro wo kugira ibiki, wo kuba hahindurwa itegeko nshinga. Ubwo iyo ngiyo mu cyifuzo cya mbere giteganya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kuba igihugu kimwe cyigenga kandi kidashobora kugabanya cyangwa gutakaza igice icyo ari cyo cyose cy'ubutaka bwacyo. Birashimangirwa ko imbibi igihugu cyarazwe igihe cy'ubwigenge tariki 30 Kamena umwaka w'1960 zifite ubuso nibura kilometero kare 2,345 n'ubuso 409, ngo zidashobora guhindurwa cyangwa kugabanywa cyangwa guhabwa undi uwo ari we wese. Iyi ngingo rero ikaba ari imwe mu zatumye bafata iya mbere kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kandi hakaba hagomba guhindurwa itegeko nshinga. Ingingo ya kabiri rero, ibisabwa ku mukandida wa perezida wa Repubulika. Iyi ngingo ngo iteganya ko umuntu wese ushaka kuba perezida wa Repubulika agomba kuba ari umunyekongo kavukire, wavutse ku babyeyi bombi b'abanyekongo, atarigeze yihakana ubwenegihugu bwa Kongo, kandi nta n'ubundi bwenegihugu agomba kuba yari afite. Abashyigikiye iki cyifuzo bavuga ko kigamije kurinda inyungu z'igihugu no gukumira amakimbirane ashobora guterwa n'ubwigenge ndetse bw'igihugu, ubwenegihugu bubiri, ndetse n'abayobozi bakuru. Ku bayobozi bakuru nyine ngo ubwo bwenegihugu bukavanwaho. Mujya mubyumva. Ingingo ya gatatu rero ni uguhana ibikorwa bibangamira ni uguhana
guhana ibikorwa bibangamira ubusugire bw'igihugu. Icyifuzo giteganya ko umuntu wese wagaragaza gutanga cyangwa gutandukanya, kwigarurira cyangwa gushyira igice cy'igihugu mu maboko y'ibihugu by'amahanga, umutwe witwaje intwaro cyangwa undi muryango urwanya repubulika azafatwa nk'uko yakoze icyaha gikomeye cyane ku buhemu ku gihugu. Izi ngingo ndetse ndakuba Martin Fayulu barimo barasimbagurika, ndumva nta kintu zitwaye. Indi ya kane rero ni ukubuza inyeshyamba n'abafatanyabikorwa bazo kujya mu nzego za leta. Shakiseke dareseriye kabisa. Ubwo ni ukuvuga ngo u Rwanda wese avuga ati ngewe nzajya mu nzego za repubulika ntibishoboka. Mubyumve neza bakunzi bacu. Iya gatanu nayo ya nyuma ni ukubuza kwinjiza abarwanyije igihugu mu gisirikare no mu zindi nzego. Kubuza kwinjiza abarwanya igihugu mu gisirikare no mu zindi nzego. N'indi ngingo ya gatandatu rero ni ingingo ya gatandatu ni ingingo zitagomba na rimwe guhindurwa. Icyo nicyo kigiye gutuma bagira ibiki bahindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabyumva rero, ni gutyo gahunda zifashe. Wenda twajyaga twumva constitution tukayoberwa ibikubiyemo n'ibyo ngibyo, nibyo guverinoma itangaje. Mugire ibihe byiza ku badukurikiye kandi muduteze amatwi, mukomeze kugubwa neza mu bice bitandukanye muherereyemo. Amakuru ni menshi kandi byinshi cyane tuba kugenda tubagezaho. Murakoze cyane, murakarama. Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe mu bice bitandukanye muherereyemo. Ngaye nguko uko ibintu byifashe burasirazuba bwa Democratic Republic of Congo.